Tsangu zetu Kongo budiaka na Kongo tekila mwana Kongo bakampava yuti dia bantu mwana Kongo bindamene muki zaikisa tsangu zetu menna mandanda mavuanga mungitungela ku Kongo television mono mbaki kazu mola yayi kumbame nekera lusila ngudiame wena mbulalwananga kasi sediame wena mbulala nimi nene sabo mono mwana ungena fumunanga mwana nimi nene pangiza me bakongo makesa bundia Kongo munza ya vimba beno na kumtiza mputu beno na kumtiza Katiopa beno na kumtiza Asia beno na mutiza Oceania beno na mutiza Amerika makesa mamonso bundia Kongo nkango Kongo wa wonsono fulube bionso lubakamene yenge kieno tsangu zeto mandanda mamosi maveanga mungitingila ku Kongo television kitulenda kulusonga wunu kyaki kyalumingu mandanda makafu kafu mavanga mene kumpumbu ku zikwa diantemo inga zikwa diantemo dinina zikwa dianene dina kunjile ku mbanza ampumbu semodio dio beto ngitika ku television tunina fulubia bionsono dukelenge kuna tubaki dingi bilamizi lutimona bwabu utomatala nkembo wa siki ukele kuzikwa diantemo ku mbanza ampumbu makesa titia pangizame makesa mabundi ya Kongo munza ya vimba tweni na unu kyaki ku zikwa diantemo diena zikwa dimusi mazikwa mabundi ya Kongo ku mbanza ampumbu zikwa diantemo unu kyaki kyalumingu tambwidi mazikwa mafuana mu diambu dia mblukuta kanu lwa mbanza tala pila beti kinina tala pila beti yimbidila yetala makesa mamingi matuma mene kuzikwa dia mpila yoyo beto ngita Kongo television vo mambo kakamata ndi bundi ya Kongo antuka tufeti kuiza itufeti koma tsonso tweti bambula moyo kwa makesa mamonsono mena kumbanza ampumbu vo luzole kuiza kweno yikama kabla lulandu ye lusambilanga mubundi ya Kongo kunti alutumu afumu andansemi munzila akabla luyandu makesa bundi ya Kongo lubokila ngitingila Kongo television unakulusa orienté yekuluvana mandanda bweyi malutilanga kumbanza pumbu evo mbanza za zonsono evo mazikwa mamonsono bundi ya Kongo mena munza ya vimba unu kia kizikwa diantemo kumbanza pumbu bene mandanda makafu mandanda matomene luta ye bakeluba bakulu mwini miningo miamona pangizame beto voma matalimba bundi ya Kongo antuka tulukutu katuna kalako inga mawakene kuzulu yevantoto matondo
Tsangu zetu kazina za lambuka ebeniko, tsangu zetu zina kumbanza matadi. Zikwa dia fumu mvwala tatu alias zikwa dia kimpwanza kumbanza matadi. Zikwa dia audio dilina zikwa dia ngudi dia vula dia matadi. Tsangu zena yeto mu zikwa dia audio makesa mamonso no mabundi ya Kongo evo mazikwa mamonso no mena kumbanza matadi mena baga pediaka kimpwanza zikwa dia mvuzi ibakidi kimpwanza baupediaka balinde kwa udiaka mamonso no mena luta kuzikwa ya fumu mvwala tatu simdiodo kumbanza matadi makesa mamonso no bena kibeni basiama yebiti tumamana kabu dia lulandu semudiodio beto ngita Kongo television tukalanga yentsangu za zingi mu mamonso de metivioka mu maziko bunda Kongo tunakuvovela zikwa dia fumvu ala tatu alias zikwa dia kimpwanza dina kubika nkinzi wanene wa kafu mungonda yai mulumbu kya kumi ye tambwadia donc le 17 mai lumbu kyokyo kina lumbu kya nkinzi kwa makesa bundi ya Kongo kadi lumbu kyokyo mfumu wandansemi kasonga bimangu kunzo akinkole babukelanga vo makala sengudio zikwa dio dia fumu mvwala tatu alias zikwa dia kimpwanza bauvo bena kembela mambo mapila yoyo kuzikwa dio mulumbu kyokyo kya le 17 mungonda antano ingita pangizeto tangu zeto kazikalanga za lambuka ko itangu zozo tu kile zao idina tuti bokila makisa monso no budi ya Kongo munza ya vimba bena yentangu mwangisa munza ya vimba nomba edio dubaka nomba diodo dina va mu television kyo evo mu telefone no yotushone kine va nomba yayi dubokila yituvana ngantangu beto tuna mwanga ntangu munza ya vimba note bien Petit lomba pe kwa makisa monso wabunde Kongo bena munza ya vimba fo bazole sana ingita ya Kongo television mukutuvanga nga tangu numero dietu dio dina mu WhatsApp mukutuvanga nga tangu mamonso mekiluta mbanza za zonso no nazikwa mamonso no ma nza ya vimba mwayenda bundu dia Kongo makesa bundu dia Kongo makesa balunungu makesa beti tani na lunungu makesa beti tumama na luzolo fumu andansemi makesa momo tulvene yenge kieno simdiodio tsangu zeto tutukuba manga malembe mu nzeto lo eto ku mbanza aluanda idina tuti vutula funda de matondo kwa tata evo mbuta ngwingwi yani wutu vene luvelolo mukatuka mbanza matadi yekwenda sala kisalo ku mbanza aluanda simdiodio ngite Kongo television bilumbu tukwiza unakuza kumbanza luanda mudiambo dia kuenda yitoma fyono na maziko momo mituma mena luzolo fo mwanda nsemi kunti alutumu akabu dia lulandu ingeta makesa mbonde Kongo lusala muyenge kya mfumweto mumanisa tsangu zeto nza ya vimba ya kele ya niku mbota kyala lusela fumu nanga mwana ndiminene lumbu bya vyokele mbuta mosi mu kumbu tulundidi melumbi ne kuiza vuti titamanaka kadlukyo tuna kumvova kumbu mbuta yoyo wakotele mu konti ya vunu tuli kumbu mbuta kyala ye mambo nikavenge mamtombe izi vana ntangu za lufwa langudi ame nza ya vimba bitu kumbokela bitu yuza mbuta kyala bwe ingeye silisa kutuvana ntangu za mafua lende ya lufwa longu diako simudio dongiti lomba kwa makisa monso mabunda Kongo yikulutele levo ngudiame wena moyo ngudiame kina ikimbevuko ngudiame weti diata titi weti tatamana salabi salobiani ye wena wasiama simudio makisa mabunda Kongo beno lukunzolanga beno lukumbokele luzayavo ngudi ambuta kiala wena moyo kena pe kimbevuko lukatula ketiketi mavanga mama mena zagana kutwala pangizo biti tatamana nwani samakisa malunungu tatamana nwani samakisa malunungu engwa lumbu kwa tulende kuna kwiza bina babonsuno bina tomba ebili luna sosa nzila atinina
tsango zeto simani sivava lusala muyenge